Ev çax û dema we bi xêr bînerin hêja. Me dixwast ku em bi vê rê xwe bigihînin we, bi hev re li ser wêjeya Kurdî yanî edebiyata Kurdî hinekî rawestin. Ez Mûtîh hêvîdar im ku em bi hev re wextek têr û tijî bi xêr û bêr derbas bikin. Ji nivîskaran me Şêx Ehmedê Xanî hilbijart. Di nava gel de wekî me gotî Şêx Ehmedê Xanî tê binazkirin. Wî bi xwe Ehmedê Xanî daya nazkirin. Xan yanî xanî ji xanê tê ku navê gundê wa ye. Xanî navê malbata wî ye ku ev malbat bi navê gundê xwe hatiye binavkirin. Tê gotin ku bi eslê xwe ji xana sêgirkan e ji lew ji we re hatiye gotin xanî. Ehmed jî xwe navê wî ye wek me gotî. Şêx jî gotinek erebî ye bi wateyên mezin, serwer, pîr. Bes ketiya zimanê Kurdî de wekî serwerê terîqetê. Ez bawerim ku ev gotina Şêx piştre bi Ehmedê Xanî ve hatiye kirin ji ber ku zaniyarek, nivîskarek, alimek mezin bûye, millet ew bi şêxîtî nav kiriye. Yanî Şêx Ehmedê Xanî wekî ku em ji ber hemî wî, ji jiyana wî dertînin, ti terîqetê xwe nebûn, yanî ti sofiyê xwe, ti ez ê bêjim murîdê xwe nebûn, tenê dersdarî kiriye. Ji lew ev şêxîtî wekî ez ê bêjim nîşanek pê ve hatiye kirin, ne ku şêxê terîqetê ye. Lê ji felsefa wî, ji bîr û baweriya wî, ji berhemî wî em dertînin ku mutasawwif e, bi felsefe tasawwufê ve girêdayî ye. Ev jî di Memûzînê de gelekî eşkere tê xuya kirin. Belê ew bi xwe di sala 1601 mişextî de hatiye dinyayê. Di fikir hene, di gotin hene ku hin dibêjin li bazî dê hatiye dinyayê, hin dibêjin li xanê yanî ew gundê xanê, xana sêgirka hatiye dinyayê. Em ê li ser fikra ku li bazî dê, çiku ew bêhtir tê ewîdîkirin ber bi aqiltir e, em ê ser wê bisekinin. Tarîxa dîroka ku çêbûyî 1601 kifşe ev xuya ye, her kes li ser vê dîrokê hevkûf e, ji ber ku ew bi xwe di Memûzînê de dibêje dê xuya kirin. Dema ku kitêba Memûzînê dawî dike, quta dike, di vir de dibêje ev sal wiha ye min ev kitêb teva kir, min xilas kir û emrê min ev qasiye, ji ber vê çendî em dertêxin ku 1601 de hatiye dinyayê, ev jî dike 1605 yan jî 51 zayînî. Belê di derheqê wefata wî jî her çendî fikrek hevbeş nebe jî lê piranî li ser vê fikrê ne sala 1119 mişextî de çûye dilovaniya xwe wefat kiriye. Ev jî ji vê de tê derxistin bêjin ku li ser kêla gora wî gotinek nivîsandî hebû, ji vê gotinê, ji vê nivîsandinê bi hesabê ebcedî ev 1119 derê xistine. Ev 1119 jî dike 1707 yan jî 1708 zayînî. Belê me got em ê li ser wê çendê bisekin ku Şêx Ehmedê Xanî li bazî dê çêbûye û li bazî dê wefat kiriye. Em ê li ser wê bisekinin. Ev di derheqê vê yekê de ti belgê nivîskî di destê me de nînin. Ev jî li ser gotûbêja ye. Ev kî dibêje? Li bazî dê kesên ku xwe bi Ehmedê Xanî ve girêdin bêjin ji malbata me ye, em bavkî wî ne, em ji bavkî wî ne, dibêjin ku Mîr Hesan bapîrekî me bû, ew welê dibêjin, ji xana sêgirka ji aliyê Mîrê Hekarya ve hatiye perwîrkirin, rêkirina kelha zerînakê ku wê dê biparêze,
ودمي او كله قيبه مير مايا دچي ود به ميره و كله ودي ميريتيه ديكي پش زاروكي وي سليمان چيد بن ج سليمان عبد الرزاق چيد به ج عبد الرزاق شيخ عبد الرحمن چيد به و مير رستم جي كوركي وايا كوري الشيخ عبد الرحمن ج كلها زرينا كتي كلها دزا صوري الودي او جي ميريتيه ديكي و کوروی ملا ایازجی به ملاتی دچه بازی ده لوده دیکه ناو مالباتا میره بازی ده ده ملاکی گلک زیرکه زانیارک جهاتیه جالیه میره بازی ده و تی حسکرن و حتی ولی حزکرنک نواله چید به میره بازی ده کچا خود ده کوروی ملا الیاس جی بابه شیخ احمدی خانیه يعني اف جي تي ددي خويا كرن كو شيخ احمد خاني خوارزي ميري بازي ديه مال الياشي لسر شوبا بافي خو ملاتيه ديكي او جي دنافا كرهيديا زافاي وايا وحتى كاتبي وايا وشيخ احمد خاني جي او جي لسر شوبا بابي خو دچه و ملاتيه ديكي دبي عالمكي خورد زانيارك خورد يعني ديروغا كردي دا زانيارك وكوي بنابودنك يعني كي ما متكارن بيجن شيخ احمد خاني تيغوتن كل بر دست بابي خو اولي خواندنا خويا يكمين ديكي قران فيرد بي و پشر جبوي خواندن لباجار مزني علم دگره افجی و دمه وک زانینگه نها لبغدای لشامی لستانبولی هنا و دچه وادر دگره علم دستخه و گلکی جیرو زاناد بید بی عالمکی خورد فیلسوفکی خورد و پشتی کردستانی دگره لگرک دوری کردستانی دگره تبر هماوی دجی موقفش دکیکو شيخ أحمد خاني هم د سوسيولوجيا كردستان ده جواك ناسية ده هم جي د جغرافيا و ده گلکی سر وقت جهاتيا در دور خوشک نازدكي گل خوشک نازدكي د مموزين ده افتشت گلکی برچاون بله لسر برهم وی ام هنکی بسکنن چه برهم حنا برهما یکم نوبارا بچوکانه اف دناوا گل دوکی نوبهارا بچوکان تی ناسین بس اف غلطه ناوی برهمی نوبارا نه نوبهارا نوبار یعنی بری نو اف بارج برته بری نو جبر کو زاروکا را نویساندی اف کتاب تنه جبوی خاطر زاروکی کرد نویساندیا د کتاب دجی تي دست خستن يعني تي أودي كرن خويا كرن دي كفش كرن كو أف كتاب جبوي زارو كانا فرحنجا كاد تاريخ كردي دا فرحنجا يكما عربي كردية بأواكي منظومي هات يعني بيساندن بيبيفاني هات يعني بيساندن دا زاروك زو جبر بكي تي بكهجي جي چارده بشا بيكتي و أفجي دي خويا كرن كو ج أحمد خاني رجلكي پیوست بو زاروک اولی د زمان خود سر وقت به و تشتا یعنی پرورده کو دگری فیر به جبر کرن نتنی فیر بونا یعنی افجی دی خویا کرن کو شیخ احمدی خانی مامۆستای کی راستی جهاتیه فیلسوفکی جهاتیه پداگوگکی جهاتیه یاد دواجی عقیده ایمان یا عقیده ایمانی دجی رکن دین اسلامی تی اودی کرن ویساندن لسه شیخ احمدی خانی دورده لسه رکن دین اسلامی سکنیه باوری چاوه یا جچوری مب چه باور بکی چه باور نکی افتشت د عقیده ایمانی ده جالی احمدی خانی و هاتنه کفش کرن جه هفته و سه بیتا پکته اف جی بکردیه و به منظومی هات یعنی بیساندن برهم دی هری بناودنگ و مزن مموزین جی چیروکا که اوینیه کو چیروکا مموزینه ده عاشقن چیروکا وایا اف جی بیوانی هات یعنی بیساندن جه شست بشی پکته
ئەحمەدی خانی دڤردە نەکو مەبەستاوی نەکو چیرۆکەک ئەڤینی بنویسی یانجی بینی زمان و دڤردە لەسەر بیر و باوەریە خوا فکرێ خوا بسەکنێ فەلسەفە خوا بسەکنێ مەبەستە مەموزینی نویسانە مەموزینی ئەڤە بەلێ بەرهەما دی هەلبەستە یعنی gelek helbestin ya rastî ev helbest bi dîwanî negihaye destê me tê xuya kirin ku Şêx Hemedî Xanî ne wekî kitêb nivîsanî welê cida cida helbest nivîsan gelek jê hatine winda kirin û niha ev helbestê ku di hicrê mizgefta de hatî dîtin hatine berhevkirin wekî kitêb niha di piyasê de heye بس ji gelek vajî nediyar ku rastî seda setiyê Şêx Ehmedê Xanî ne heye ku hin ji va neyê wî bin lê yê ku seda set yî wî jî hene ji ber ku di wê demê de di nava şaira de nivîskara de wekî ewîdiyek hebû ku muhra xwe li nivîsê xwe bidin navê xwe di malika paş de yan jî di malika pêş de di derekê de dinivîsandin di nava helbestê de bê di nava çîrokê de bê navê nivîskara hebû û ji ber vê yekê hem stîla wî hem jî ez ê bêjim muhra wî didê kevşkirin ku helbest yê Şêx Ehmedî Xanî ne belê memûzîn me got çîrokek gelêriye di nava gel de hatiye gotin bidevkî piranî bidevkî hatiye belavkirin û ev cara yekem ji aliyê Şêx Ehmedê Xanî bi nivîskî tê belavkirin Şêx Ehmedê Xanî li nav gelek geriyaye û ev çîroka şax esera wêjeya Kurdî bi dest xistiye û bi nivîskî heta hatiye rojeva me roja me belê wek me gotî nivîsandina wê di memûzînê de kifş e di 1150 de hatiye nivîsandin ji bo çi ev pirtûk nivîsandiye da ku derdê dilê xwe felsefeya xwe fikr û ramana xwe bigihînime Şêx Ehmedê Xanî ev kitêb nivîsandiye û derdê dilê xwe ji xwe di memûzînê de kifş kiriye em ê li ser wê bisekinin di wê demê de axa Kurdistanê xaka Kurdistanê qada şerê di navbera Sefawî û Osmaniye de ye ev her du hêz û quwetê mezin herdem di nava şer û cengê de bûn û Kurdistan jî wekî niha çar parçe wê demê di parçe bû di nava ve her du hêza de bû û qismek li vî alî qismek li wî alî hem wa jî bi hev re şer dikir hem jî xaka wa cihê wa qada şer bû gelek jê zerar dîtin Şêx Ehmedê Xanî ji vê jî gelek yanî nerehet bû dixwast çareseriyekê bînê ev fikra netewîtî ji Ehmedê Xanî cara yekem pêk tê berî ku ev vê ewîdiyê vê ez ê bêjim fikirê belav bikin dinyayê belav bikin Ehmedê Xanî di salê hezar û ez ê bêjim hevseda de ev fikir ewêdî kiriye gaye vê fikirê dibêje ku divê Kurd yekîtiya we hebe ez ê bêjim mîrekê wayê ku Kurd lê guhdar dikin hebe li ser vê yekê em ê ji xwe nûbiharê de em ê li ser wê bisekinin bibûrin di memûzînê de belê di memûzînê de gelek şaxê zanistî wekî felsefê wekî ez ê bêjim siyaset civaknasî sosyolojî û hele hele di edebiyatê de di wêjeyê de şax eserek gelek berketiye gelek hunerê edebî di vir de tê dîtin em ê car car jî li ser wa çapên memûzînê kîjanin cara yekem li Stenbolê sala 1919 de ji destxeta ku sala 1150 bingeh tê girtin û ev kitêb bi tîpên erebî tê çap kirin û piştre Celadet Elî Bedirxan di kovara Hawarê de li Şamê
16 بشان جوی کتابه جمموزینه بلاتینیزه دکه دوالگرین تیپ لاتینی و ده کوواره ده بلاو دکه و پشت برزی سال 1947 لحلب 1954 هولیر 1957 شام 1906 بغداد 1962 مسکو 1988 اورمیا 1995 سویت اویکو واساله برینه و پشتش وقت لگلک دورا کتاب تی چاپ کرن و بلاف کرن لیا هری باش شو همو باشن یا هری بالکش 1968 لإسطنبول جعالی مفتی دیاربکر مفتی آمد سیدای محمد امین برز اصلان و تی لاتین ذکرن به تیپ لاتینی و جبلی و بورگرا ترکی تی چاپ کرن افجی دبی سدمک دادگهی و دمه سیدای محمد امین برز اصلان ددن زي بجم دادگه دبي یا اودیک دادگهی مجارک دادگهی امی دوی درس خود امی کی جان چاپه بشوپینن امی چاپا نوبهاری کو چاپا شو نوبهاری هاتی وشاندن امی بشوپینن اف جعالیه برس حسین شمرخی و هاتیه لاتینی ذکرن و جبلی و تشتا هری خوشک و شیرین دبن هر رو پلی ده شمرخی اف گوتنکو بیانی ام بیجن عربی یعنی فارسی ورگراندنا کردی اف الیکاریه دیکو خواندکار زوتر تی بگهجه زوتر فهم بکه جبرکو زمان مموزینه هم گران زمانك أدبية هم جي جلك قوتني عربي وفارسي تدهنا راستي أف خباتك جلك هجاية خباتك جلك بركتيا و بيشنيارا مجي كسيكو لفي درسا ما جهدار بكي كتابي كو كاربن بدست بيخن جلك باش دبي و جهدار كرنو خواندن شخوا نابي وكافدو چكو خواندن تعمك جداد ديمهو هلبت دفي درسي دا هيفيا ما اوكو ام فايدي بدنوا هون تي بگهجن جي پشتی درسا ما هون بخوا بخوينن فايداويا هي باشتر بي هون باشتر تي بگهجن و وك ما قوتي خواندن تعمك جدايا جي اوديه جي جهدار كرني اف كتاب كاري جالك كتاب فروشان بيديتن و جبلي و اف لينكا كومداي نوبهار نقطة كوم مدكاري جويدي كتابي بدست بيخي و جبلي و پیشنیارا من کسی کو لوی درسه بشوپینه گهدار بکه برزی گهدار بکی نکو از بجم درسه کی گهدار بکی و سر بقوزی درسا چاره پینجه و هر درسا چاره پینجه و دمی خلق قط دبی افجوک ام بجن چیروکا که چیروک مود درکی قط بکی مو باشتی ناگهجه جلو کو ام برزی ده بهفره بمشینن و گرک باش به ایشالله کو ام فایده جهف بینن و در ساوره ام دست به چیروک دست به دیوانا شیخ احمدی خانی مموزینه بکن حتی و دمه افدمو هر دما و خوش به شاد و بختورد بن بخاطره